هسدا هزن سوريا دموکراتیک برسفک تند دجوار داوی کینو نفرتا چکدارن دناوا ارتشا سوریه ده و گوت کی تفلیهویه چه بکه او راستی هلوسته که گلکی دجوار وره. ده سالبگره کتنا رژیم اسد ده ارتشا سوریه مراسم سربازی چه کرن؟ لگلک جهان هنک سربازین ارتشا سوریه لدیجی هزین سوریا دموکراتیک سلوگان درشمه آویتن کرد تهدید کرن. هزین سوریا دموکراتیک لسر وان تهدیدان داخویانیک بلاف کرن و گوت کینو دجمنتیا کومین چکدار یند نوا وزارت براوانی سوریه دا نکاره کی تاکه کسیه او هسته دبیجه فکریارین سیستماتیکن سوریه دما بعث دینا بیرامروف اوه که بتا اوهی قبول ناکن وان تدبیرین پیویست جی ستاندنه هسته دیار کرکو بلند کرنا درشمین وها جعالی اندامین سرب ارتش سوریه و دستلات الشامي دخبن برپرسیاریه یان ویا که قبول دکه یعنی ارتش سوریه یان جی ارتش سوریه نکاره وان چکدارین دناو خود کنترل بکه جبن کنترل درکتنه اف دیمانین کند بینن دیمانین مراسم ارتش سوریه به بنای یکسالیا روخاندن رژیم بعث یا اسد دوان مشاندا سلوگان لدجی هزین سوریا دموکراتیک و ریوبری خسر تینا آویتن. دکتور سلیمان الیاس ریوبری نواندا چاف یا راپرسیان جی قامشلو لگل منه. دکتور بخیر هاتی جبر چه اف ایرش تچنه سر هزین سوریا دموکراتیک به تایبتی یعنی جی تین تهدید کرن دم باش كك دلبي براستي اب يعني ام وك يعني ملتي السوري تبدا كسي وك بروشن بي روزاني سوري دا اب كاري هاي بونهاتي كرنج صالك وردا ادبجم او يعني برنجي خوي قشتي رنگ تراکمیه گلکی مزن سر جواکا سوریش یا جب فکتی بو اب حموج صدمکی گلکی مزن رژیما اسد یاگو دناب ملت سوری هر جواکی هر بارتي سياسي هر مسألة تاجو هر يعني الغلاق على الذات قلت جمع أبناء شيء وأب جنش كده جماعتي بوهات نصر سلطاي نأو جماعة يعني نأو كسيجو قارن براستي كنترول كنجبرجو نقانون أعلامها يا نقانون نسازيها نا تشتكى يا هريك جم خضرابي وتشتيت خازيت بيجي جبر هناك جي دستلا داريا سوريا شاميتي دهيا وهناك جي يا فصائل ايجو براسي ايجو باليه دولتي هرمي بغريداينا جيل كيفي مسألتي جورتكن وناب ملتي سوري دا وتايبت ناب ملتي سوري هندرين مي يعني ملتي عرب داخل وقت باشاري مثلا ديرازوري حماي شام ادلب يعني او كسيجو كنترولا دستهلات دارية كرن او مجموعتين مسلحون او جروبي جردار ايجو يعني دستهلات داري مشان باش اف جروبا تشكدار دكتور سليمان اف جروبا تشكدار بشكن ارتش السوري بشكن وزارة براوانية السوري وزارت نكاروان كنترول بكاي يعني علي حكومة بناين كنترول كرن كدل بقين همو جروبي جردار كتنا بن يعني دستي او بالاحرى بالكنترولا وزاره الدفاع دنا وزاره همو ابجيش تبدا ايجو نها اب جروب هريكي ايجو هريماجو او كنترول كي باور كنترول كي جبخوا بن فرمانداريا ايجو سركرداتا واتكي يعني بتكس او ليفاجرا عسكري الجم واجروبي تشقدر نينا يا وايا او فرمانداري وايا جبر بيكي يعني وقت مقول سدماوي ناكي نبس نهاية سبب ويناكي قلت ديروكين يكورن ايجو اب كبتا قول جم ملاتي سوري تشكر انها حموت يقيا كرن
ودستي براستي جروبي جبدات ده دستي دولتي هرميتنا بمسألة ده هي وتهديد مباشر بين سر تلفزيون يقدر كبير قاعدة مجموعة فرقة جيش سوريا دبي أنا أزهاتما بريمة عزيمة جزيرة ومناطق جزيرة هنا تهديد سر يعني تلفزيون او سر السوشيال ميديا دنت بامين امي ويدي حموكي قصد وحمو كسي بيبا جريداي امي تبدا كاب يعني براستي رنجك قلكي نباش نهاد يعني فكرك قلكي نباش تشي بود عالم جهاني تبدا كده انه سوريا خطاب الكراهيه جها اصلك براستي سكن عندنا كجلكي مصر جرد بي باشە وطيبتش كي جرد بي اشتستلاتا سوريا يقول ها حكم كي قالك سر بسكني قوانين درخي قوانين يقول درخي يعني قلك يعني صدمه بلا فكرنا بيچنا چه انجامي ويچ من سوري او چه جهودي جو بين خوستن قوم في مواجهه بسكنين بي رنگي هاي جو چه دبي ليه مخابن بهترين جوا تهديدا بهترين جوا خطابا كراهيه ابو تشيد بي جبند يعني جوا كسي جريداي بدسلادا شامي وجريداي يعني بحب باشە دکتۆر سوري رب نظام سوري نور دكتور الياس مثلا هسه بفرمي يعني حكومت سوريا يعني شامي دعوت كريه كورين لبروان تهديد و قفان ورا قرتن بله بريا دروجا يعني برنجكي يعني قالكي بيان دركستن انه برنجي بيت تحريض واف خطاب الكراهيه يقول شيء بي ابا گوچید به براستی ام گل کی رفت کن و ام خوازن گو اب بیرنگی بیسکناندن جبر اب تهديده ج يكبونا سوريا يعني سبق سدما انه سوري يكبمني يا دي جواكا سوري وك جواك يعني ابناك تهديدك مباشر بوش بني نجي هذا يعني بريوا هري تبي آلي كده اب يعني بيانا قصد ذكد وقصد اعلام قد جدر خص انه اب يعني موجه بوج حكومتها شامره انه ام بيرنجي يعني بيرنجي ابناك كي السبب كي كاري بيناك بسكن بسكن عندك باشا دواري صعيدة هسده يعني جريفا بريا خسر دكارن دعواك الدجيوان كسان وكن كو تهديد كرنا مثلا عميدة كي دنا وارتيشا سوري ده تهديد يعني اشكره لحما بوز بيجن بلكي دبيجا ام البندا فرماننا ام بري خبدن هريما جزيره يعني ما بس وي هريم ريفا بريا خسر دواري صعيدة مثلا ابو عمشبو دواري صعيدة دكارت شبكه ريفا بريا خسر وهيزن سوريا ديمقراطيك ما مستدواري يعني ايه قانوني ده تكسر يعني بدي بري خديكي يعني سازيه سوري سازيه دولتي نها ايجو خشكاي بشغل الكار بكن كاري خراب سوري دنهين يعني حمو او يجو ام بينن او قراراتي قدرت كم يكشواناك العرضين هاي طبقان يعني حتى اتفاقياتي قوتشيت بن دربه قوتشيت بن جواناك يعني حمو يعني قال لك جوانا وهمينا يا دوا مسألتي قانوني ومسألتي محاكمة ومسألتي يعني العدالة الانتقالية يا يعني أو عدالة انتقالية بقى هيس كان الجمع كات شيء بول سوري تشتك نهات يطبقان يعني مي بريخ برنجي كي قانوني ده كده الأمم المتحدة يعني ودولة اتحاد يعني اتحاد الدولي حمود السوري أمي بريخ دولة هريمي تركيا السوري ده أمي بريخ يعني أنا زعم براسي برنجي قانوني يختاروا بيجن أمي محاولات من حولداني قوام بينا بخطاب الكراهية بسكن بريق بدنا كي ولا مني بس مخاطبة سروكي دسلال دارا دمشق بكي إنه تدخلي بكن بيرنجي هاي جو حتى تلفزيونا رسمية سوري دك بي يقول سلطة بقريداني بي بقريداني خطاب كراهية يعني غريبة وعجيبة ديجي كردا وديجي كسي نوكويت فكري يعني كسي نبيرة يعني هاي درجة كي بلستي يعني ويتشكي جيلكي خطير يعني خطير أزنب بيج مثلا ها ترسل والله صار بقول الرجلاتي سوري و ارتشا سوري اي و المكنا واش هو تبن بيكرن مثلا او تبن بيكرن كل سريكاني جريس بي العفني تشيد بن وكرنا دوكومنت يعني بونت دوكومنت وجبو شامي هاتنا بيشكش كرن دكتور
يعني العفرين السريكاني جريسبي برينج يعني تبدا هاتنا ودوا گفتگو يعني واحد تيتني وگفتگويا برس چاره سرکرنا برس گریکا سوری همو هاتنا يعني دست دانا هاتنا دانين دستلاتار سوري يعني السلطة سوري نو داني دا يعني ايه عفريني بطيبات ايه سريكانية ايه جريسبي ايه جو الحميدة بريقو الجيش الوطني برينها ارتيش ابا جو تركي وغريداي حتى هي اوامر قش تركي دستني براسي هيجي كي وابن بي عفريني جي تكرن وبطيبة العفريني قال كي تكرن جبر ملكو مالي عالمي قال لك يقول شو قال لك سباس مولوتا دكتور سليمان الياس ريبابري نوفندا تشاف يا رابرسيان جقامشلو سباس عبد امی بولتنا روجاوای کورسانی بگومان بردوام بکن لی تماشاوان انهجا لباشوری کورسانی پشتی بارانه که زیده لحیه که مزن رابو سه کسان جانی خوش دستانه و الگوری زانیارین دست پیکه کسک واندا بویه باران هری زیده لحیه هری زیده لسینور پارزگاه سلیمانی و الکرکوکه چی بو لسینور پارزگاه سلیمانی القضا چمچمال دو کسان جانی خوش دستان 7 کسین دنجی بریندار بونه هر وحال سلیمانی دیسا لگوری زانیارین دست پیکه 2 زاروک واندانه قامقامی چمچمال ده داخویانیه که ده دبیجه 4 کس جبر لحیه بریندار بونه لکرکوکه جی زاروکه کی 9 سالی دما کش دبستان ودگریان مال به بر لحیه دکوه و پشتی چند ساعتان ترموی تیدیتن ریبارتاها پاریزگار کرکوکه جروداوی را دبیجه ناوی وی زاروکه کو خنقیه به بر لحیه کتیه بیار عیسایه خلک گند فرقانیه 9 سالیه و لنگی وی شمتیه و کتیه ناو آوه و به بر لحیه کتیه بجی دیمانین وندبینن باران و لحیه کل باشوری کردستانی رابون وزارت دربایا فرانسا دبیجه اوی هولدانین خو بردوام بکن جبو آسان کرنا راحت کرنا دیالوگ دنابرا دستلاتداری و گوهزیا سوریه و افکارین پاریس ین لباکور و روجلات سوریه یعنی هزین سوریه دموکراتیک کرد وزارت دربایا فرانسا به مناسبت یک سالیا تکچون رژیم اسد داخویان یک بلاف کرد دیدا گوت فرانسا جه سال 2011 و پشتگیریه ده و گوهستنک سیاسی لسوریه و لسر هلوستن خوین سیاسی پاریس بردوامه. جه 8 کانون 2024 ود بیجه فرانسا دخوازه یعنی دخوازه گوهرتنک آشتیانه و برفره دکه لسوریه و دخوازه ریز لمافین همو پیکاتین جواکی ین لوی ولاتی دجین ریز لمافین وان ورگرتن و پیکاته مافین وان ده دستور دجی بینه گارانتی کرن. سروک پارتیا جهپی که پارتیا که اپوزیسیونه لترکیه ازگر ازل دبیجه او جبو کردن لترکیه و لسوری آرامی و آشتیت خازن او دخازن لسوری کرد عرب دروزی ترکمن و علوی ببن خودی گارانتیه که دستوری هر وها گوت هبونا دموکراتیک آشتی آرامی کردن سوریه جبو ترکی گارانتیه که مزنه او دخازن لسر سینوری لگل ترکیه به براین خوین کرد را جیرانی باش بن Türkiye'deki Kürtlere de barış... ام جبو کردن لترکیه جی و جبو کردن لسوریه جی آرامی و آشتیه دخوازن ام دخوازن لسوریه کرد، عرب، درزی، ترکمن و علوی قد دام داویده روبروی ایریشانتین ببن خودی گارانتیا دستوری ام دخوازن همو پکاته با آرامی و آشتی به هفره بجین هبونا دموکراتیک آشتی و آرامی کردن سوریه جبو ترکیه گارانتیا که مزنه ام دخوازن لسر سینور خواه ببراین خوره جیرانتیا که برایانه بکن